Iz štampe izašao 10. jubilarni broj Identiteta, časopisa za kulturu, nauku, politiku, istorijska i društvena pitanja crnogorske dijaspore. Novi broj počinje intervjuom koji je Nenadu Stevoviću dao predsjednik Savjeta senatora Kraljevine Italije, Aldo Alessandro Mola. Iz Italije je i reportaža Ksenije Vujović sa snimanja dokumentarnog filma u Gaeti, dok iz San Marina Danijela Đurđević donosi priču o kulturno-diplomatskom događaju povodom predstavljanja knjige Marino Borbiconi i Crna Gora. Diplomata Dejan Vuković autor je teksta o crnogorskom prijatelju, legendarnom Škotu Fitzroyu McLeanu, a u rubrici Antifašizam dr. Milan Gašović piše o odnosu Winstona Churchilla i jugoslovenskih partizana. Matica Slovačka gradi veze sa Crnom Gorom, saznajemo u tekstu magistra Mihala Spevaka, dok o češkom pogledu na Crnu Goru čitamo u prilogu iz Praga koji potpisuje Matijaš Zrno. Iz Perua o crnogorskim gorštacima u zemlji Inka piše dr. Srđan Martinović, dok književnik Miraš Martinović donosi emotivnu porodičnu priču crnogorskih iseljenika iz Albanije. Iz Srbije Jana Krivokapić hronološki sublimira aktivnosti Crnogorskog kulturnog centra u Lovćencu u 2023. godini, dok univerzitetski profesor Zvonko Pavličić predstavlja crnogorskog slikara Vlada Radovića, doajena i utemeljivača kosovske likovne umjetnosti. Rubrika Crnogorski ratnici donosi nam priče o komandirima Janku Pešekanu iz Tuca i o Vasu Đikanovu Martinoviću iz Bajica. U rubrici Poezija objavljen je prikaz stvaralaštva pjesnika iz dijaspore Tomislava Šarovića, a u dijelu crnogorske emigrantske poezije pjesma Montenegro Jevrema Brkovića. Časopis Identitet izlazi periodično i standardno na 88 strana. Izdavač je Crnogorski Identitet sa Cetinja, a glavni i odgovorni urednik je Nenad Stevović.